I pozdrav svim gledateljima, danas ponovo Darko Games. Ljudi, danas započinjemo novi profil na Euro Truck Simulator 2, zato što je bio mnogo loš. Pa ajmo nađi, započnemo. Darko Games 2. Uključim sve modove. Imam jedan novi mod, ovo je Eddie Stobart, to mi je prikolica. Znači ovo i... ne. Ovo i ovo će. Dobro. Ajmo da nađemo neku sliku. Ovo i kamion. Ne znam kaj. Ajmo Renault. Ime preduzeća Darko Games 2 Petrol. Da misli da smo pumpa. Ovo već znate da nemam ni to. Grad. Nikad neću ići u Englesku zato što tamo vole na desnoj strani, a ja to mrzim. Ajmo ovdje. Potvrditi izbori neće da prođem kroz opustu zato što ovdje znam. Sa Renault budeći ću i onda ćemo još jednu vožnju. Onda ćemo još jednu. Evo ga. Palimo naš. Vidi. Čekaj, jeste, ovo je kratka vožnja, tako da ćemo još jednu. Ajmo. Čekaj. Malo pojačan zvuk. Damo žmigavac. Možemo. Tako. I ovdje samo da dam žmigavac. Jao, kako se čuje. Jadno, ovo je Renault. Ovo je Renault Premium. A ne. Odmah Mercedesu. Prodavac otkriven. Šta čekaš? Idemo. I ovdje još dam žmigavac. I to je to, neću se uparkiram ovdje zato što to suviše traje. Evo ovdje piše iskustvo, to vjerovatno bio se podobno, nije još. Da bežamo, bobo. Ajde, vrati, evo ga. Čelno se vratilo. I evo, ajmo da vidimo što ima Mercedes u prodajnom salonu. Aha, da. Ovo je mod koji sam bacio, Mercedes-Benz Sprinter. Bacio sam mod. Vidite, pravi Sprinter. Ja sam ga već vozio i pravo da vam kažem, jeste to Sprinter, kombi, to, ali nije mnogo. Nešto da se vidi. I ovo je mod. Mercedes-Benz Actros 1843 Extra. Sad ću da vam pokažem kakvu konfiguraciju može da bude. Znači, kabina ne može više, šasija ne može, 428 konja, gearbox ne može. Pogledajte kako je unutra. Mnogo je moćno. Boju mogu da mu menjam i ovo mogu da mu dodajem ako hoću, ali ja neću. Što nema mnogo, i ovdje nema ništa. Šta?
Nema ništa što se vidi. Idemo dalje. Ovo je nivo 16 i ovaj... Zašto si sada za... Kenworth K100! Joj, ljudi moji, isto modalni su. Zna da Kenworth ovde. Kenworth K100, ljudi moji. Čekaj, što sam dobro? Gearbox. Vrati. Vidite kako je lepo unutra, sve to je namješteno. Ja ne mogu tamo na sranje. Isto njega mogu boje. Ovo, pa nema nešto puno. I ovdje. Ne. Da. Čudo. Idemo dalje. Ovo je običan Mercedes Actros i ovo je Actros običan. I ovo je običan. I sada krećemo ono iz početka. Pa dobro, dvomim se između Kenwortha i ovoga, ali ne znam. Ajmo mi se vratimo na ovo. Da, Super Space najviše košta. Ti najviše koštaš, možda ću i tebe da vozi. Da, ovo je isto mod koji sam bacio. Freightliner Tornado, originalni S2. Što je isto kamion američki. I Kenworth je američki. Ja mislim da nisu. Dok teramo do Poznana, pa ajmo. Da Poznan. Jer stvarno igra tad može da bude jako zanimljiva. Ali kako je. Meni je dobra. Evo znači. Grafika je ekstra. Ajmo mi da krenemo. Damo žmigavac. Čekaj. Svetlo. Dobre. Sad treba napred. Da li će da se stigu sam, dobre. Idemo. Treba damo žmigavac. Koliko ima šasija? 2. Ili osvina? I samo možemo napred idemo. I opet neki, nije prodavac. Mislim da je neki prodavac. Dobro. Idemo napred. Koliko je sati? 10:10. Mada ovdje piše 10:09. To ja to računam kao 10:10. Evo 10:10. Znači za 3 sata 46 minuta. Nije to pravo 3 sata. To ste vjerovatno ko je gledao prvi video, to vjerovatno zna. Prvi video ima 8 prikaza, a PS13 ima 4 prikaza. Stigo mi je pošta. Kako pošta? Ovo sad će biti teško skrenuti. Novi Renault kamioni. Evo, znači sad imamo i Renault i Mercedes. Tako da neće biti problem što se tiče kupovanja kamiona. Ne mogu sada da ga posjetim zato što sam usred vožnje. Ali dobro. Idemo. Sad ovdje treba desno.
Sad mislim da idemo samo pravo. Možda će ovaj video... Možda ću skoro da završim sada epizodu. Pošto je sada 3:20, ja ću da završim epizodu 3. Točno ovdje kad bude 3 sata. Ja ću da završim epizodu. Da znate. Igram sa 17 FPS-a. Evo 19. Pa 19, 18, 20 maksimum. Tu se vrti, pošto sam ja stavio na 24. A sad ono ne radi nešto puno. Nema. Primjer da igram Minecraft, to bi bilo ono, udare ono po 24 FPS-a. Evo 3 časa. Ljudi, ovdje ćemo da završimo ovu epizodu. Ja se nadam da se svidjela, tako da se vidimo u sljedećoj. Ćao!